Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Watla ka sorkar kalapan bana, baya ka Ktien Khasi on itho no akum ka Ktien sorkar, hinray na kalyang jong ka Khasi authors society shnat sora. Kalapan long ya ka jing lang pat ba bakhatdu ban pensyai halor ka jing dawa penlong Ktien sorkar ni official language ya ka Ktien Khasi ha ka jela Meghalaya. Ya kani ka jing lang lapan long ha Ïingdorbar sat sopen, menta ka sngi ka khatra tarik uyayong arhajar apunriu. Kinong yalam kilapan pau ba kani ka jing lang, kalong ban pensngo ya kijing don kam ban penlong ya ka Ktien Khasi kom ka Ktien sorkar. Henry kilapan pau ka jing kemen ba dangkin diat sngi ka sorkar kalarai ban penlong no ka Ktien Khasi kom ka Ktien sorkar. U President ka South Khasi Hills District Unit KSU uba Ribok Star Ïingdorbar uloong ba haba ka Ktien nong may nong pa ni ka Ktien Traish nong kadai ka Ktien sorkar. Kakalalong ru ka ikhtiar ban wanra ya ka jing ringkat ha ka imlang salang. Ka kentiru iki kam ki jam bat ka jing sengkam ka yo ka hat ka thiet ka pet bat ka yo kam yo jam ka yo alat ban kiu ngila bandon bun ki Ktien ha ka jilla da ka bayale ban snor den pat ha ka Ktien lajong uskatri education ka sora circle uba pabok Ïingdorbar uloong ba urach mohon roy ulat ho ba ka Ktien sora kadi ka Ktien ka badan burom dan akor ka Ktien ka bajay-jay, bapalay, bat ka Ktien ba bamdan manu-manu, basyun ya ka Ktien jangi. Shushu uloong banakalyang ka FKJGP, kanyay buot din nakapor siya kapor, kat ba ompat yo ya ka muhor na ulat ka jila, bat kat ba ompat penrung ya ka Ktien Khasi haka kernit ka bahandriyo. U President ka KAS u Dr. DRL Nonglat, uloong ba nakabenta ka beri uhnyaw trap ka Ktien Khasi kaday banlong ka baningkong. Kiway kijat Ktien kinwan baar, hakajing penan kam kom ka Ktien sorkar. Uloong ru ba ngikwa baka jing yatay niya hapo ka Ïingdorbar tauan, day banlong ba nishim benta da ka Ktien Khasi. Da ka bale da ka juk start ba menta, ba kinong may ikmat na garo kin sngoto, bat ki Khasi kin sngoto ya ka Ktien garo. Kam sngoto, ngikam lak ba niya don benta, ni ba niya shim benta, bat naman kata ngikam yo board. Kani nasi siya, kanilang siya ka jingisyo benta bakham ha, bakham sa iso at upat ba, hakasin siya pa ba. Habang ka Ktien nang may nang pa, kaday ng Ktien sarkar, kakalalong ru, ka Ktien, banwan rak, ya ka jingiran ka, haka iyam lang salam. Kapun jingkien, ya kalbuo, kabajudan na pinang kinong sor, pat kinong tendon. Bat kapentik na, baomdan basa diyan, ni siya iya siya diyan, tang namar bakhang na ka Ktien katiliyan. Kum taken ka aisur ki bamdon sur baro shikata haga pentha ju katrai kakta ka gamai kaji pagkayo ka kot ka Ktien nang may nang pa ni ka Ktien trash nang ka kentiu ki kam ki jam bat ni ka jing seng kam kayo ka hat ka thiet ka pet bat kayo kam yo jam kayo lat ban kiyo bat ban long kam ha dan ki boong pada ka jing ban kiyo than tang ya ka Ktien ten rai ka pendulat ya ki brio ha ki ki biadai ba ka puthai salan sa. Henry kani kamlang ko bisisya ni don mangril. Baro kiri kibala kiyo siya prang, kiri kibala pai banyo i wat ban benan kam na Ktien ten rai kijong ki wat haba ki pedang ru ki Ktien nang way. Ngila banong ngila ya bandan bun ki Ktien hala kejela da ka bangisno arden pat haga burom tu Ktien bejong. Kadai kejikit kliya bala penskam da ka da baro ar ki bor, ki kita ki bor. Kabor jong ka jinga tiplem ka jongi bat sa boy pa kabor karong kabor bala pen kamti da gariti sensyar ka jongi hi bangi day ba da bat pen kiyo irat ya ka jinyo paten ya ka Ktien da ka penlong ya ka Ktien sensyar ka Ktien bisar ka Ktien sayan ka Ktien dulir ngi pen pahaw ken siya ka perthai bangi bat kenti ya ka hok jong ka jinga long rengkat bat ya ka burong jong gariti namar ngiwi long ikiwi pat ki kabumot ki badan hagan ni ka kali Khasi ki jongi kidon lama ki jong ki Ktien ki bangi keren kei ka bangadon kam ban kerpa kalong ba ngin sngaw thu ba wa lagi don ya kita ki dialect ha lagi jong ki snong ki tha nrai ngin sngaw thu pat bangi di ban kersan ya kani ka Ktien pedang ka Ktien sora ka belayo jing thu naka jela ka jongi namar punsien haba ki wat lagi ni kisngiru abang Ïakren bat ki parolap hapo ki jagat tray ki jongi namar kidon ki boang ba tengteng ngidang ijin sngaw hakaba
kita Ktien ki Ïakren ki Sneng ki thau ki jong ki long kem yo ke jik pen itu hendri ni ban sngo thu pa namar kan ni hing ngit skam ke de bala suit la shor double try kan rat ya ko Ktien sa ra kan long Ktien pedeng ya ko ni la don ru la ki jong kita ki dak tho te nak ta daw ban pen itu lut ya ki Ktien ki Ïakren ki Sneng ki ba pher ka hendri mentang ni dan ni Ktien sa ra ngit skam baka ri Khasi jongi on ta sa ra re ki we pat ki jaka kumbak ladon ke jing ki kini kisngi ki boleh no kan ai ke jing kersan ban harni kapor ni sothu ba ke sarkar kadang ka bala song ka jing yang ke dun menteri ke jong ki ka ai ka pas ka ordinance ka bakan pentri kam hnrei ka don kampat ka bakan boy syaulat jong jela banyo ya ka muhor ka bapura ka jong u ban pentri kam pura tingingeng scam ba lingba kini kijing emang di menangwan harikat ka Khasi Authority Society ingin skam baulat ke jelaro unsun muhor ya ka Ktien Khasi ke juni kum kata ka Ktien sarkar pura te kadawaru yani nomor ha kariti sensar jong kali India ngidan kita ki kamram ki ba kinong sonong ki deban le kita ki fundamental duties ki jongi hakaba haka artikel ka ba sunway a clause F mo kadon ya kani ka kamram ka baong an ang tinongoi to value and preserve the rich heritage of our composite culture mut kani kadawa ini hapunta ni layo ngin pentri kampat ya ka dakaba haka keren ka khana haka thok katar ba khamtam ne kani ka juk start ka bumta haki mobile the keren shwani ko ngilade namar teng ni tho lingkot nrai mentangin daga jingyo jing pen itu naga sarkar ngin shimru exinjam daga bang isdam shwana labe bakumno ngin pendon kam hok e ni Ktien let's say mo inuk sai paret e ita ibanong samot let's say hendre lagi perkhat ade kanong ka jing ikai haki mobile ada ni pha iki message kabumat ngin thok pura katu kanong ka jing pen million but let's say daga ni kanon ra ru hadian habun ya kaba barok khat kanikari ke jongi kan pendon kampurai ke Ktien Khasi namar kalong sisa kapor kaba siang sarong ini kum kajat penriu pat khamtam ru kum hagajela ke jongi ngidon ya kane ka khrenet ka bahan riu ka ngidon laki jong kum ban penek pensa ka riti ke dostor ke jongi ngisngau don box sisa bada ke jing penitu susu yang ni Ktien haka sarkar kanong susu ka board ka state na ka ka ni ka connect ka ba riu haka ba kisithi la ni ka jingatai ho ba ni yobi ki jingatai kilong ha ki ka Ktien Khasi ringingit sikam ki po ki panangwan kanang long ka bajana susu dan hadu spopi si berkret ada na bar begini ino e kubor kemen pelat so aso function yang wai gas kena ada kubor ba Ktien Khasi ladon ke jini tu ladon ni mau ber ladon ni mau jan berniat supaya kumka riba kerja berniat peniak sekali ketika dia Ktien Khasi pakar ladon ni jini tu kanan dia mengayu an puri dekat kuat Khasi Authority Society kan buai ni kadang dekat tu Ras Mohan Roy Nongrum kan dia kena April 19 kan dai spa san tandai shani ni Ktien ya kani Khasi press mau kaslo Sneng kan dai spa nyo asan bu kandai Ras Mohan Roy Nongrum tho padu peni perkedikan ke jongai mention kot nak kerja nak Sneng buat ke subjek kepangan adon kata kedai sociology ya Ktien ke kadang kadang ya tu kana spang kani ka riu betai dong ka sora la khai sure la khai ka mau solo sanang la so plian ti thai te kani ka brio ka kran tiak ka kran na ka Ktien ka badon burong ka badon akor bat ka kran ni ka Ktien yung ni ka Ktien bukan ka Ktien so ka ka brio bukan tang sora akan dikakot tiga ni ka Ktien ka badon akor badon burong ka bajai ka bajamnur ka babdon ka duong no ka ta ka jingpen wet yan lulu la iya ka ni ka brio ya kani ko brio ko tang sora la ilo na bakot nang ta ka yan na sora rin ta ka po ni ka kai sora ka tu ka min sora ka ni
Nang tangran ni sekedar di kini Ktien suara. Kena bagani Ktien suara ke jumi kini Ktien ke badan burang, Ktien badan apor, Ktien ke bajai-jai, Ktien bapalai, bakat Ktien ke bam judan, manu-manu bansyun, ya ke Ktien ke jumi. Kata kini ke jimto tu uras mohon roy. Hang Sneng siaja naispa san penai. Ini dia itai nomorem ke ba ni kung kasal ni kung kebayaki na mata kadri ba kajal beriu na mata beriu ya kania ka Ktien so ya kani Ktien pedang ka balong Ktien sora na mata kadri ba kajal beriu ba kania skam hangte hendak la don buon di bon ai jumur dengan bagi idadru kita tu kan niru berkumnu kan penjana ya kani di don kam ya di research analysis, research agency dan di berlai research berkumpulan penjana ini Ktien. Kata kali kami kemat kebenar kong ya nomor berlai di naham bantu di competitive exam dan Ktien Khasi. Bagi para bentuk asmi language, language, lay kong ka subordinate language kani berani toy ya kan not ka paper tu ka Khasi literature ni apa tu Khasi. Menurut kau ya kani. Yang benar kita akan diperkan. Yang berbuk ke question, yang berbuk sibun di sini. Nomor ni kuah, pakai ni Ktien ke jomi, kalau ke bapaka, ke berjana, buat ke bapade. Dan kalian ke sen FKGGP berkata nang niru ke ban ni tu kana pilu di Ïakren kat ubah ke KSU, berkawai ke bani sutu betul bidan sibun di nong tuan aposal ni tu. Di research sekolah saya aposal di babur. Bulan way perlu cakap pengkuat pada itu kita boleh hitap bagi ulah po yang way artikel ulah pas di Canada. Hadlor Khasi language in the process of globalization. Udah nong sora. Hari kehidayat Ïakren para nong po kumlu menjadi apa ni terang kaju kau way kesur. Benyimintiu yang kedua. Hari kau ke bagi nak buat dia kalau apa. Nak kalian ni kasan FPGP di buat. Nyai kenti, nyai kesih lo kapuas kapag empat yo ya kemuhon. Na ulat to kejela, bakabang empat itu ya Ktien, ya Ktien kasih ya institute. Nyai buat dia, nyai telun, nyai kesih ya kali bekerja beliau bak Ktien kasih ni todo. Amsam dengan state government. Mentah ni kena barokah. Bila itu ada state government, itu ada sokar telah. Ada kita puas ke sokar pedang, jalan. Kemudian, mau merang ni wakil, nikir si mau kendor. Mau kendor buat tengah tengah kamera bahan ini nimpai. Ibu dikeli ke atas, ibu dikeli ke bawah, betul nanti. Kebu dikeli ke nomeram, di bawah roket, di sen bawah roket. Hatu ni dokumen pengin dia tak kendor benikon. Atau yang kuat supaya kata kamera apa hajram, maka dia kasanya PDGP ini kuat. Bagaimana buat dia, dia buat baik. Kerana kata bagi kio suka kamera apa hanen, maka Ktien kasih kan kio, hakai schedule, maka kerana kau berperang, bakam tak dia, beginiyo macam nak kemuar jam ulang kejelah. Begini Ktien boleh melakukan apa? Waktu haki office, waktu pulih haki office, waktu penbenar haki office, waktu type haki komputer, haki office repair, anton kam haki bank, ki gitu bom baduna English kata minum gondong, ki walong ki badang duna tin English, menta ndara kontrekam bahaya gini, lato ya haki bank ro lato, ya Ktien Khasi, bak English, bak kunta keter, tekan nong kabayar rap ini, bak sok ini, ba pantun pohon porte. Bangi yimde sutang kita kinong Sneng jong Khasi jentia kibak baru si kita ngidon yang Ktien lompat itu surga. Hendai mentangi lodon Ktien kemala itu dah surga. Baon sepentrekam ya ka suki high school, high college, hadu university. Nomor hoi kita ladan hadu universiti tangko tangga department. Resuki kan soyar, kan senang yar, kan senang kraw. Jadi gini kalau kajing tray borba,
jong gede kenhun jongi rekat pakai jing kersanang jong paipa jong sen balang IKSU FPJGP kuma SYC baru iseng ya trelang lagi de nak tak tahu paipa aru yang kersanang kaca malai paipa uyawan kumbayuan bagi guni ting sultanat sibune ban ngilala aru ban penyo ya hiwe ru judon kam jom seng lomba jom impas jom ta sarkar yang tak resolution yang tak right ban itu no yang Ktien Khasi hangne ko jela ko assembly di ngilala ban yo yang jingrap di kersan jong kesorkan kelaya Nilayo, nalo dijirap, kumno ban penlong yang kini seminar, di workshop, di Ïakren, di Yatai, hagi jaka ban rakhi, yang ismi bakerpang, kum kujong susutam, kujong Thomas Jun, kue, nilayo, kapisa lani kapon nagmanta jong kita. Tita nilayo, nak surkar, kita jaka. Bangun sa penlong office. Ngidang mentang, ngidang yok tang ngajaka trekam. Hamte ya po state central library. Bang ngila yok ru ya kajaka hamte yang mulai. Hamte yang mulai nongkuat. Silong. Ya kajaka kapa ngin sa te. Ya ka office. Jong nami Khasi atau society. Te tak long kapa. Apo jong jingalam. Jom presiden nilala anle ertang tini kermen ru ba ginang wa dei man perlong kam ye gini ikam ke badang sak ki bolong ka thong jongi bolong ka target ke jongi kum baseng bat jong bajaga kata bolong ban penrung cha ka khnit ka bafra jong kali kisah cakap pergi India. Kini kan tolong apa tambah ni nagalian kasen apa jong di dalam pejong presiden ngilang ba hinam sane hinam thai hinam sok thai hinam long jaitu hakan kota adu panginda jok adu panginda yo tahu de Kermenro pada kecil tom jom presiden nomor presiden ni don kejingnya day bat kue dijat benriuru kedeng kino tho kedeng kino hikai nomor mai hikai po university di don ijingnya kenduk hangre hantai te hapol bangi kendu yo res judge home minister to por Rajnath Singh bat Amit Shah ni kendu te Ïakren ba hagiti kipor banwan ini ay butin apa government lepas ya kena gebir lepas udah kena Ktien jongi kalau kolong kata mentah kalau bil ordinance kan salong suka bil ke assembly so pas udah kalau ke aks so pas po Delhi bat mengingin sabudin dan nomor kita kepat itu baru kata ni snap bagi nang pendiam susu langjong di jaga kenang ba kini kita khot ki paipa ki nong senang boro ki sutrai ni kaseng ke jongi bangi ni yelek sedu deliru kanlong kaburong kumba yelek cari ni Sneng golada te nangnes kemaru ni nang le dong kamiyo i tawa cuma pinya i makam me si banai kita pulau penolak mulai kerju kata kali nanti kapag ni kuat berpedrung hakini kinong yalam bagi nang ikhat kijong bagi ni bersutu kimni berkhidai teng-teng tu tak judan kapor ke pemimon pang ni cingai kan kadang bawa dengan kuat itu berdeng kidon ki pralog jonga ki balong nombi lalu mesti kau kasih khmat shriu ikinong ikmat teki shetip apa dan yang kitip paha mano bati hospital kani kamne shamar ka ajaga kani ka long baik bangin sutu ki jinya tuli ladang ni tuli kalau ka jinya ki injo
tertib manu-manu wati kita dah kapor pada yang benjok mentip lah kenduk itu lah penkam sim saklanyo mentangan ai ini ngan lah kamjok mas kamera jadi nak kata-kata udah din kelai pan jarap mengi nak seng ko takli mentala sulut petang jarap boleh nak belah hikai teh hikai babi you beri upom itu bila let penai bisa mentap hijab bila itu tu nomor pan pi kata kali kalenti kabangi kum kibreu ngan keren hange nomor menta ke sorkar jelahi kalau orang bangin itu ya ke Ktien Khasi kum ke Ktien jong ke sorkar jelah bak kadai ke kamram ru jong kini kinong ikmat jongi baki dei ban letit jingkang maki pat chapo delhi ban penlong no ya kadai ke Ktien ke bapura habo ke sorkar India no hoy tamdan kamshu ya ke Khasi society ban ong berlet delhi tang bai let bai wan ngasai bin hak binyon ne kabe kejenjar dan rai na kalian jong kasem hi na dugipor di peladem niat na jrong niaki bukan poi be ke Ktien Khasi habo ke kredit ke bapa rai mata na kalian jong ki sedang bania na trai si jrong kadai ke ba biang kakam ke bagi perkhat na kalian jong ki ni na kalian kasem ni kloi ban kersyal pada ke jumpa pola da dan ye ne ne shkumat na kalian jong kasem ki siu sau khazil jong sora shilahi brokoi ikloi ban ai jing kersyal ya ka beri ke ban kersyal pada ke juga poru ikloi ban persya ya ka ai ke ba ni hak ban persya namar ke jinglong priu haple ke jing Ïakren ni smutu bani mer jingmut lada undai na ke Ktien Khasi ngatrai kin khot kini ki author society ma do bani dan meeting apa klishno kanumlong kani ke meeting namar ni sutu bani kan congratulations sebagai na sibit translate lada don nan dalam komen sigur na mga persang banwa kay ke Ktien Khasi banong congratulations tingaro kan ko por banong congratulations wa ya ka Khasi Author Society halor kani ka achievement lani ka jingyo ka jongpi ka jing itu ya ka jingele ka jongpi ya ka Ktien Khasi ban itu kung ka official language jong ka state lani ka ta Ktien sorka ngasukwapan kemau ka jing sisya nam sosyo nang syu ban keren na mar gilabun kinam keren nakman ban nampa hirupan ya benrap ya keju na mar kan shimi kapor amar kapor kala aslam I doktor presiden ya ongena tipsyu sibet ngan hap iwat syaswa amar bayo nang slam kinam keren dan regala ongi bang an keren lengkot ngan keren jrong syu namar ba ala sutu bai lalang a ban ni kwa lu mangi kum ki bawan sa kini jelang ban khamyo snow khambun na kalian ka jungi ka jingele jong ka KS super kan ma mangi kalau sedang na lu ka senam khat nai spa nyopo mo lu kena nyopo KS officially mereka jingi ka jing ke ban bala initiate ya kani ka jingele kali dadu lead Dr. Radhon Singh Lendo ibala initiate lani ibala trend hamtam ibala sai but ka Sahitya Academy agbede bat keji itu ya Ktien Khasi but ni snowman bahapo kejingalam jong ke KS ila jam mentai di arbenta kabenta kabaningkong kalong hakasnem anajar sam kumpulay keren ya hakabaga sorka kala itu ya ka Ktien Khasi kejungi kum kataka associate official language dan ka Ktien benrap lengba kejingwan ra ya kataka ain kabangi ong ka Meghalaya Language Act 2005 but hakani ka khatngriu terik jong liu menai ka sorga Meghalaya apo kejingalam jong u sekonrak sama kelawan ra dan ke ordinance apo ke kabinet ban itu ya Ktien Khasi kum ka official language lani ka Ktien sorga kini kini tangki ampli kibenta kiba ka KAS kalayo hadu benta terigi sutu kumalaya keren nah baro ikalong bakathong kejungi kalong ban itu sendon yang Ktien Khasi kum
kabanrung haga kernet kabapra lani kas each schedule jom dari di secara dari dia kata ketika thong kabangini bandon hakman ngalanang berhak bagi gejingelang mentakasni kadai gejingelang kabangin nang dawai kata ka official language regi dokumen pat kaladai ban gejingelang kaba penkemen yangi kabala long pan kenja jingraki yang kejingyo kejungi yang kenika official language ni dokumen bakali jarang hatu bakali hangi hapo sora tena kalian jonga simen bat na kalian jong ka party ka bangadon ngilaay ka full support lani ka jingkersian ka baratba yang ka Khasi auto society bat kumbala keren u samla mane samla ribok na kalian jong ka KSU kalong ka badon kam bagi nongelam jungi kam tam ki MLA hidai ban penti kena shwa bagani ka ordinance kadai ban kelakaan hapo assembly bat ya kani deban ra hapo assembly hapo nru bana lada mla banwan ra hapo nru bana dakaan ka sorkar sa sisin ka ham ban simpat da ka ordinance sa sisin ka pemut lesi kata kajing rai ka sorkar kalong kumbasupan kami lada takba ompat banra dakaan kamut hampat scam kani kajing scam ya ka tim kasi kung ka official language tenang tagadaw na kaliang kajungang bat na kaliang ka party ngan penting na babaro kan arut ki nomi kmat jong kaseng kajungi ki emily hidei ban ai ka jingkersyam ka papura ban ka jingdawa ka papura ba hidei ban wanra ya kan ikaan hapo assembly hakani ka autumn session lani ka dorbar senrai ka ban salong mentau Sneng kenang ban penting na ya kani bat shushu na kaliang jong ka party kajungi ngipeti kena rupa ki nomi kman ki deban mi syakman banet trelang bat ka KS na bentaban penulong ban penrum hapo ka kernet ka bapra ya ka Ktien Khasi kani kajung anut kani ka bala slam ha lada bun snam ni kamau ka snam arajar apulai lewan sedeli ban pelong ya kajing syong kelan mungor hante po jantar mantar ban dawan na sorkar India ban itu ya Ktien Khasi kum kawe na ki Ktien ki bandrung ka kernet ka bapra te kernet chua chu na supwa ban ai jimul kanang ban penklan chu ya kani kajing pelong jo ka sorkar ikum ka Ktien sorkar ani ka official language kabadon kam mentang long kum balaya keren mene bilaya ketah yang ini kimat katu kami bat shushu kalau bat penting kena ba ka Ktien Khasi kadai banlong ka compulsory subject ha ka embus nadu ka SSLC bat kumju ha ka higher secondary namar kum kalau mentang ya ka Ktien Khasi la ka Khasi language la anak ya ka bakanlong ka alternative language tiki babun ki samla ki jungi ki kena kuli ki jungi ki kham sotana ban shim alti daga English haga jaka jo ka Khasi namar ki babun kumbala Ïakren samla mene ki bawan na ka English medium lani ki balik ki school pareng kim ju shim Khasi school telana kim shim Khasi kumut na mapoi ka class 10 lani ka class 12 tibun ki op lani ki shim bet ka Ktien English tegani ka mama do kata bat lada ngi blok official language lu ngi numyo lese kita ki beri ban padan kam tak Ktien lajong hadin habut wat na kalalong official lu dan rega bakongsan manta kalong bangin penting na bang sorga leng bang tenat education bahkan pelong compulsory subject be yang Ktien Khasi hak kelas 10 bat ka higher secondary kumju bat lanis lagi kelas di bahaneng bat kabaan na dokumen panyatu ibi bahag ini kadiarsi na kalyang jong u education minister jongi ba lakmen rubui ilai kenduru yang chairman jong CBSE hakaban Ïakren ba kumnu ban penrung ya Ktien ya ka Khasi language ka subject Khasi haki gus jong ka CBSE dengan ni rugan de gawai ka banang yarap shishu na kumnu ban klaim ya Ktien Khasi wat haki school kibayad daga CBSE
kani kawe na ban kiman bat kabalahan ka banga don ban ya ajumut hani nang ban yo ban klan shu Ktien Khasi bat aga juga boru kumbangi ong bangani Ktien preng Ktien Khasi preng kani Ktien sora paka kani Ktien ka banangi ngasu ban ajumut lani kumbangalay selok pati Dr. Khasi yang mentan sipang kalau banangan ka junga kum nong mikman ay bori baret ngan siyem yang kani kajin kli ta kajin trailang bat ka KS nang ni na sora lang kumno ngindawa na sokar bagani bandon yang gawe ka research center hamni po sora aga bagani ka research center kumno ka research ya ka Ktien Khasi agi benta di ko per kanang kum itu kijing aji mot mene kumban penerus pa ya Ktien Khasi nang taban ban penne pensa ya Ktien Khasi ban lingru ya Ktien Khasi bat kiriti kidostor kidungi naso kalong kabadon kam kanang magibriu ki banaba bat kumjuru kibriu kidungi habaki wan ha kani ka center kabalong kung kakenja museum kabalong kung kakenja library hakaba inyo panbuli panti penyak susu Kinia kibatian, kinia kibasong spy. Badai hamni, baka pentimam susu yang akumno bantur, ya kejing sedang Ktien sora. Ngampat tip, baka Ktien sora kasdang na kawai kekentai kebakentai kasora. Kadai kasian kebanekong bangatip baka Ktien sora kasdang naga sora. Kababat na kabriyo kabakirteng kasora. Bat kabakren ni Ktien kabaong ito'y ramba mene balakren nagaling ka FKGGP Ktien donagor Ktien syongsmay na pedeng kibakren hasnong at hao baro day Ktien jongi kababantam kabatian tam tinggal seru solong bantip menda baga Ktien sora kasdang na kawai kekentai kaba hasora kata kali Ktien keren ngena tu yaki sakawai pat kajing stang yaki Ktien tho na do meneng yang Thomas Jones Hai kadai kata di ong jong Thomas Jones. Handai siu try jong Thomas Jones. U Andrew me. U ang malaikai u Thomas Jones daki nong sora. Bat kita kidai u Don Rai bat u Jonka. Kini kidai kibahikai u Thomas Jones. Ya ka Ktien sora bat u habat siu hanriu tengka sibenai. Yau Don Rai bak mriu tengka sibenai yau Jonka. Nanta sayo ya kita tho abi kedi ablay kerku kerdo kebau mai bene. Ngatarai u Jonka u Don Rai 15 sio manawe tu hanre sedai me tu Jonka u Don Rai ba ong yo Thomas Jun ablay kerku kerdo. Nakata tahu mi ABCD mi ABCD. Kini kadai ke wasru tanat haduk kata bagi sayo ye Ktien keren komjuro ye Ktien tho Ktien sora kabakalalam menta Ktien pedeng jong Khun Khasi penar Khun uhnyotrep ngisong yaka Ktien Khasi. Dei kami Ktien kabate song yaka jat benriu nyotrep jat benriu kabasong hakidong kisnat baro naduri lengam syapang sepi syado ripnar syatei syamingi syani syawar syapang seti bat sedu satay si kitam ribhoy baro ngidei ki Khun unyotrap ngidon laki tintrap ngidon laki Ktien dong Ktien snong majong hanrei ngiyas no thu bangilong kawai kajat menreu namar lajit yak Ktien jong ka sora Ïakren da baro ki Khun unyotrap kani kalong sisa
ke bapla ke ublei ula penja haba penroi pensang dia kena Ktien kadang kisim jam yo per kimangyong kata ka process haga Ktien bharai kyong ka process of standardization but kata kadai kabakyong kabanengkong ede ka selection lade ka jingjie udonrai jonka bat Thomas Jones kila penong ya ka jingjie ya ka Ktien John kawai ka Khun nyotra bat kata kadai ka sora menta ka sngi ngintho ya ka history Bagat Ktien sora kasdang nakaway napdeng ikon uhnyaw trat kabaga kirteng jongka kadai kasora ngai kuplay yau sekretari jongka KJGP pada ipek katrat boleh putih jongka KJGP brawan ra yakene katmai jingtep kabangaru ngaram tep mentagasni kani kamrung haga history jong ka Ktien Khasi nila yo ay Ïakren kabal te song ya ka jet ben riu barokowe nila yo ya ka Ktien tho lengba kito laingot u Thomas Jones u Donrai bat u Junka ki balaya thaulang ya ki datho Khasi bat menta ka Ktien Khasi kalarang ba juai ladai man itu ya nganam paisyo syaki bagi jingale jongi Ïakren ki balada kran hakini ki rew terli ki meeting ki balada baki tu Ïakren jong pi bal balada kran menne hamrai na syo tho tangkat to kanne ya ka ai ka bangi dawa hakini ki meeting ki balada ki jingalang ki balada na do ka jingalang ka bani kong hanong stonya khatra tere ni haga pradrik jong ne ulai ni laon ba ni langya ban perta si perta sorkar le no dagakam berkata kalong katba kajing budin ya kajing pendrong ya Ktien Khasi haga kemit kemapra kajing budin sedali kadangya menta kajing dawa kebakerki kalong ban penong Ktien Khasi no ban penong Ktien sorkar no ya ka Ktien Khasi hapo benai yayong jong kene kasne mara jarar bonreo kata kalong kajing bertajangi ha kajing yalang palba bamingkong haga pradre hanang stoi nanta khapwai tari kha joy rong yong tumta khapwai tari hak liret rong tumta penlong Ktien sorkar no hapo yayong ar hajar ar bonreo Yumtip ke sorkar ke singaw ni kam singaw kita kipor bagi penlong yang kita kajing perta. Haga kapsau terik. Ha om Sneng bat hamairang ka bagi penlong yang juga sungi. Ngelong adu bentang yung pati idak AAM. Bagi sorkar ka yang singaw yang perta jangi. Bang penlong Ktien sorkar apo menai yon. Lada ngimyo kano ka kubor lani i kano ke jingpan bena bagan syom ya ke darbar kerpang jong darbar thawang ha ke jilang ke bakhado ha sora nyimpan bena ya ke ji ke batege kata ke jingpan ta ke khapso tere ha ke jilang ha Sneng ba hamairang nyong la dangibyo kano ka Ktien lani i kano ka jingpan bena hado khat phatare kaniang ba khado asora ngimpan bena ya ka ji ke batenge ha ka ba ngenum le aishu da ka jingtho hamre ngide kendo makmat om tang ke kes hamre baro kini kiseng trai man sabha ki bala yu kershan yangi nado bangis dang bang penong yang kini kijing percaya pai ba but lemba kini kisnem kibala le do kibala de baro
Dei hak tu kasmi. Lese ke sorkar kasasdang man singkia. Kata hak khat sau tarik. Kebangila bu ya kapur kebakut. Bangin pelang ya keji ki padba kebatenge. Kiseng bahalan bara. Jam kabri yo terap. Kyong saya tua ini aktif ini. Nile ya kebadan kam. Senjok yang kiseng baper bara. Jadi menjur balik kumta. Hak khatsan tarik. Mengi kumbasi tahun nak kapoi biji kumto. Ngayo ya ke siti lembaga WhatsApp. Now Deputy Secretary Jangka Chief Minister's Secretariat Shillong. Ban penting balakhat ya ke Khasi Author Society. Siapa Ïakren baru Chief Minister hak khat mriu tarik por san siteng jamir. Ngapuli tarik siti tu yo kedai ke masih thok kan mana. Ngapen ya kedai ke kli jo be siti i kembal kadai ke sisa. Ngapuli ke kom thok kidan ki number kadam ka tarik kadam ka jingsoi ke balong ka jingsoi balong Kejingsoi tenrai original, kadang ka designation jom tahu basoi yang tu, yang berkat kini kena bandai ke besisya. Tengok tu banyak hubri no word. Ngafuan siau Vice President Dr. Kedi Ramsey, yang dia nama kelorong si tembir. Komta Minister ngasafuan bagi bagi Dr. Khasi banyak tu. Ya kata ke kubur. Timrei menmit ngalasutho da ke kubur hak grup jongi hak kenhun WhatsApp jongi. Bahkan don kaji kendo kebakan ki lasai persan baji jamit hadir melawan kaji lang padba hamau gerwat. Namar kadang kam kebakan ki. Namar yang patio ban phone syautau officer ubapha e kata siti ngamnot ban ong ba kadai ka kam ka basisha te kumta anda haga khasan trik ka safon yo ban ngasusru tikna ba kadong ka kubur bala khat trik shwa bande je kendu yo chief minister ba yon kali ka sarkar kombalong ki we ki sarkar ki badap tanda ke jingklet bi sudah syuklet siklet yakhi sedang bende tang shu sange ke la klet yakhi bian sedang bende tang shu sange ke la klet bian kumta ngile kumno ngile shibet niong bat ngin snang ke kubur ke kubur lagalong ke kubur ban persiang ban penget ini ban penbit ini Nah, lane kadang kat kubur kibat kilas kaki kesenjam kibat tingna ban penurlongi kijing dawa jungi. Ini agot bagi dai bani kendo Dhaka Central Executive Committee jong ne Khasi Author Society kroi ngai kendo. Porsi tang singi ngayo ka kubur bala keli kan nongot hinyawan ngan nyimpat laban penting Nyen sebentar lesibet cua bagiwan. Anda san baji kendo hafiz jangasen khat armut niran ki lang kemi ki lang pa ki riurang ba ki nam thogat balayau bala ramba bala I kenthai bat senrang bat daga kenhun ke baklan ni rong secretariat bade kendo chief minister ladon lang hamta Armut ki Deputy Chief Minister, Konrad Sangma Chief Minister, Bak Preston Tensong, Baru Bak Sniop Halang, Dehat, Kira Pedian Sampai ini, Bak Mangi Khat Armut Krui ini dan Lambat ki Officer, Bak Kata ke Ïakren, O Chief Minister, Ulayatu Yangi, Bak Kabinet, Kabasyong Mentakasngi, Khat Mendru Teriku April, Arajar Arkonreo. Kalau warna yang ordinance, government ke order, lani ke hukum, ban penlong no ya Ktien Khasi
kom Ktien sarkar kawapura. Hakata por ngile thapti namar ngilayo lakumno ya ka jubab shwa bangi penbena yaki jinaki kibakam tenge. Tingimla lamda ai kulai hakata ka meeting Yung Chief Minister, pati ki Deputy Chief Minister, ki bala shimi ki senjam ki bas kam, bang penlong no, ya ka Khasi kom Ktien sarkar ka bapura. Toy hagi jing dawa ki jongi hagi jing alam ki brother baro, ngilong badai banlong ya ka dorbar terpang, jong ka dorbar thawan ke jala, hamrei nakamenta kene ka kam. Ni pediang ya ke ordinance namar ngitip ba ke ordinance ro ke dei ke lenti ke badai bangsim hanrei ke dei bangyo ya ke jimenjur jong governor nanta amne kata ke dei ro bangyo ya ke jimenjur lane ban ratify lane ban approve ya ka da dorbar thawan haga sinsyong kabakisong kumbakisong nyang lada kani kalong kabapi philale tikna ni pediang ya gani ngim kirki than hadu kata namar ngitip bawai ba governor ula ai ke jingmenjur kalong gaan bakkan trekam sien kan salong kemawang iba titas MDC ba ha ka dorbar sunrai kawajunan hakim nai August September tayo wakadu August dan September kan salon bat kandang biang ban menjur da ka dorbar thawan bakan long kaan ka bapura balai ni pediang ya ordinance namar rodon lupa kaat rodon lupa kaan kami Megalia State Language Act. Batla banwanra ya ordinance namar kadon lupa. Lada kam padon lupa ke ordinance menteri kam. Hamre namar kadon lupa ka jing penkenal dari penbha tanda ke bakentiu na kata kekerdan associate official language sya ka full-fledged official language lane na Ktien benrap jang sarkar sya Ktien sarkar bapura kebiang yang ipediang ni kini kesinjam ba ke sarkar kelale ba ka jing tentu ka jongi kalong yau governor ki officer John ka office governor kim shim ya kini ka khobor ba ka jing tentu jong ka Khasi Auto Society yau governor kalong bang aino ya kini menjur hapo kini ki kendiat sini ladau governor udara jenong kata kalong ka khobor ka baklan na ka Khasi Auto Society bat na ka jan menriu nyo trap hi baro doe menta haba kani kalalong ka hukum jong ka kabinet lani ka an sipor jong ka kabinet bat haba yo ya ka jimenjur jong governor lat jong ke sana ka jing dawa ka jongi ka banglaong pa ka to jing lang ka dong ban thau no sa ya ki kendan pentri kam ban thau no ik rules hi judan berabor ki Ktien ki bapanan kam kaan ki kendan lane ki hukum hagatin namai ka act ka ordinance ki rules kita ki jumi bat ki long ka nanti trekam ka badai ki long ki nanti ki bangila ban pedang hanrai ni dei ban pet ngor ba dei ban penyat bat pen trekam sisa yaki ngirang bahadin ba governor lai ka jing menjur hadin mo governor lai ka jing menjur dei ban khot no mador yaki department ki ban dei ban ye shomlang rengkat ban ke Khasi Auto Society ban snai ki rule lani ki kendon pentrekam
Namar yong kom hagini Ïingdorbar kabab ki penlong ya wanra ya ka assembly resolution ban kerpat ya ka sarkar India ban penung tin Khasi ya ka khabit kapra haga Sneng khatina ispa Sneng arajar khatra ka Ïingdorbar thawan ka lale ya ka baba kala hag bandikong ni lakman melawan ra ya ka assembly resolution dapat mangi ke tang kekenrum kenram sudah ada resolution. Nyong ikan tak ya kena resolution. Ya kena rai jong assembly. Nyong penlang ya Ïingdorbar kerpang hapo aruna. Ka sarkar ka komura Sneng arajar katra. Ka jingdawa jong ni ban penlang Ïingdorbar kerpang mentah kambing ka nangkong. Ka bangi dawa nangkong kale Sneng arajar katra. Bat hadras nem kasorkar kelahap ban kongo. Bat hadir melapeni le shonglan mangi nilai cini kerangkan sai John ke Khasi Author Society ban pek benia ya ka assembly resolution berlepas dalam menjur na Ïingdorbar hab ban senat mai na dong sedang. Bat hab ban penlong ya ka Ïingdorbar kepan hapo arunai. Sabha ya kata siya nombak dari mentah balai ni menjur namar kenikaan kerana apa kajing penkala kalam tang kendiat banken tiu kerdan naga Ktien sarkar benrap lame Ktien benrap jog ke sarkar siya Ktien sarkar bapura nyang kabiang lada fishing tanah ke kabinet handrai yang dikendon rekam Dei ban shonglang ban idai ban pe sngap ha ban sngap yekini ba ka Ktien haki office sarkar Ktien Khasi kanlong kawai nagi Ktien ba pendan kam salon sa ngim persya ya ke dipeteng ya ke English kom kawai pat na ki Ktien sarkar namala ban line southly Ktien sarkar ada menurut jalan. Kum ke nuksa, Hasam dan ke Assamese, ke Bodo, bat ke Bengali, bat ke English, long Southerly. Hak Tripura dan ke Kokborok, ke Bengali, bat ke English, long Lightly. Tingi Hamiro, ngim persya, ya ke Ktien English, ke Bapeteng kum, kaban beteng kum ke Ktien sarkar, Hamrei, nak kebenta, Kabriun nyotra Ri Khasi bat jantia Ri boy bat diwa Ktien Khasi kadai banon kabaningkong Ki wei ki Ktien kinwan baar hakajing penangkam kom Ktien sarkar kata kadai kamat kabangin po nanta ngikwa ba Ïingdorbar kawan John Kajala Meghalaya Kajing Tainya Dei ban Pediang Lani Banla Benesimenta Daga Ktien Khasi Dei Banla Benesimenta Daga Ktien Khasi Nginya seksyan kumino daga Ktien Kibriya ya ki Khun jam Sneng Khun daga English ne Kau kilom kepi, niya Sneng Khun na ke English mo, halang miar terpay. Kini benang kawai pat kamat ba ke Ïingdorbar kawan, habaya tanya, habaya keren, habaya sandur, day, ban keren na ke Ktien Khasi. Cipin sa berkidih, betul cipin sa kambing ke kam termasuk. Yang kamdai ke kam masuk handrai ka sarkar ka doni ko buat la ban betre kam ya ban pembiang ya kitir kita ki kor ki bor jom ke jukstat menta bawa Ktien Khasi la ban penkela seretin padeng bagi nomi kmat nagaro kin skotro ba Ktien garo la ban penkela seperti English bagi Khasi di masuk tu English kin suatu
Uniu emle na goro hin uklen ke. Bat nda na kini kijing penkre. Ban penlot ya Ktien Khasi bat Ktien garo ki bala ban penwan ya kijing penkala Ktien mador na ke Khasi se garo na ke garo se ke Khasi kemba menta ke Khasi atau society kala persang ban le ekta kam ke sorkar kemiru ke pensilur ban le ekta kadon kawai ke project lande ke kam ke bang tray menta daga Ministry of Technology and Information kataga high sini project ngere khat jong ngada committee ban penkelai ke Ktien Khasi sia baro kini ki Ktien badan haga kernet kawapra haba Ktien Khasi la ban syam yuto budang ban sngap dagono ke Ktien anda ladap ya kata kawamat la ban Ktien Khasi ban pensroto sekiway pat ki Ktien baru abo ke kernet kawapra jong dari India.